Hello guys, welcome back to my channel. So today I just woke up from sleep because it is Sunday. Dia mentah kasi ngan mangalaong epi hapo ka title ba how to remove the blackheads. Ngin lek ka skincare routine ba kumno ban remove your blackheads ngan pen ibet epi face to face na mar pangak na pasat kamat kadang kitia dengan pen ibet epi ba kumno ngin sat kamat kumno ngin ayu ke morning skincare te kumno remove your blackheads ru te to kata te shwa kata ngakwa ban itu ke good news ya pi ba katu ki dawai snyo kita ki ba kwa ya ka dawai snyo kala boy te menta ngakwa ba baru ki ba kwa ya u dawai snyo bakin ya mention baginya komen sapo kena mangantep ngamla akan penpoi hasnong jongpi bero tang mangala pat penpoi haman ke district hapo Meghalaya ti hasnong jongpi dengan nomla are yang aku akan confirm ya mano ki bakwa ti aku papi punya komen satu hapo papi rupi kwa ti menta ngaklem order bun hire nga order tangi kiba hajan snong gitu kibla pa raknang yang la order kita dengan speed no menta kin sayo i ti ngaru ngala use biang ibe sampai tahap ini sekali itu kata ini pintamu. So now it's time to open, and before that I would like to say thank you so much Tina ma'am for this. Dia mentang belut ya gini. Ngaklem order pun terang ala order yang gitu kiba pawan rak kenang. Ala order tang gitu dia ada rupiah kuat semua ban komen sapo ban thok ke distrik ke Jongpi ngala pan poi tah ke distrik namar bah kisnong kalong senjar mo ya dengan poi tah ke distrik ke Jongpi kane kada wise nyo kane ka best ba aduk mentak pak yo bad revieweran amata kane namar bang kane kada waila shna tang nagi ayurvedic na kata kada dan chemical ya gitu kibru ki baju tarong snyu jong pi judu te pila pendan kami kane for both men and women namar ba kishin rang kum turu hiduna hair growth te ki kenteiru te ki ju hap snyu ki ju mi nyuli te pila penyu kene Oh my god! Wow! So happy. Okay. Oh, so as you all can see guys, ki product semta kila poi hanga. Kila poi hanga de andang lawan yang gitu ki pala order tikena dengan saben poi bang de ngaku aban kepat ya pi ba mano ba kwa ikan ni kaya rapah te ngarung ala use biang tu isi use tang ibai te hang ni kalong shapo kum ki powder kum tu kalong kum ki powder te pila ban use according to jong pila ban use hashwa ba pinsum long kum ba apply henna kum tu te pil mix ikan ni bat ka te nda ada nang tu te pila ban apply kli jong apply with nakit scalp of the hair namar ba barobor ka hair fall ka jujan nang ne ka hair growth ka jujan nang ne jujan nang ne te pi hapan apply nang ne ban te apply ka kum hair growth jong pila ban chim shi paket kador kalong tang khandai phau ka nga ya gani nga use lysin ta according to jonga nga use lysin te ha ka shi te yo nga use tang arsin ya gani te pila la use ta piru pilap ne tet ya kan ni ka walong tang khandai phau ka pilap me shim atli la ne lightly te shwa kata song bahaban comment sapo ba pikwa ka no terli te pat kunju ba pide na ka district ayu khna makan suk yang ba manbo tang ka district namar ba ka jenjar mo yang banwan haman kisnong pe te tangkom tahi tem tahi sindan ngan punya ka skin care te shwa kata an sum shwa ndang ada sum an le ya ka skin care mo ya, dia kata ngan sungguh nunga hapan le shega skincare din man rin kita skin cell skin ipori kum tuma to kata guys te kani kada wai kala poi menta ajaran jing hi we apoi kan dawai tu ma ajaran jing hi te hasyo khasal tri ka khasal tengah lawan ni kita kata ngecek dulu pada pisnong satu te I'm so happy sum na kanem tasni I'm so happy thank you so much to Tina ma'am for giving me this, and I really appreciate it. So thank you.
mentang sedang sebenarnya ke skincare, ya mentangan le shuangan cleanser ya ke face kom tu ngan shu cleanser ya ke face, man kasih ngam ni ong ba cleanser ya ke face, tentangan ni pi ba cleanser ya ke face. Te ban remove ki blackheads mentah dia, entah ada mang tu ngan le sum, endang ada one sum pati ngan le pat no ya ke skincare ke mo. Dia mentah shi sedang ngan shim ni Cetaphil cleanser. Cleanse your face jom pi kum tu for 3 to 5 minutes. Ngale aku ni kanang ba kitu ki baju mi lain hang ni perbelak makeup kinja ke. Ada cleansing of face ke jonga dengan shim na ini wet wipes ban wipe off kanang bam kemudian sudah sekian nak Cetaphil ong kini kenyang ki badana forehead jonga kini ki kenyang berit gila buat gitu teman-teman andang ada kan yang lip sum andang ada sum an sala skincare ngan pangjan kersha mentakas ni yang sasat apa diken naga umru ndang langsung masak saja nak Ada piwan na bar tu pihak benle deep cleanser 2 to 3 minutes dia ada pidang keti tu le 30 second to 1 minute tu tentang ada cleanser ke face teh dia ada pidan scrub pilaban apply scrub ada pidan scrub pilaban apply scrub dia ada pidan scrub ngatengam apply scrub dah dia mentang remove whiteheads dan black ring tentang white dia nak kan manicure keep tools dan dengan shim yang new confidence stick ni bolong ni bayo lang dan kekit dengan shim ni dengan shim yang ni tissue dengan remove yang ni whiteheads dan black ring dan white pipi bahan ni dan bayong pipi dah pun ti hampir teh dan bayong dan remove lagi black white dia minta tanggung tu hite pi lada pitit ya kan kekit pin sayo lang yo tu lada pitit single tanggung tu ru pin yo hi dia minta ngahaban sat kamat bang hi namar ba ban use tanah kawat wipes tu melong re dia minta kan ni ruman bu no apes ba kan ni pir pilap use tepat kum ju ba ngate por bang le cleanser kum tu use tangga cleanser dia ya gitu ba use scrub pilap ban use ka scrub te pilap ban ayu before ni before the after nang tu kita use scrub untuk lah ni pilak ban use after kalau it's okay bet the after the scrub tu pilak ban remove ki blackheads whitehead before ru pilak dia mentah si sedang ngan isum no ngan sapong jan kersha dengan sapen i pi bakum no spend the whole day dia mentah lah obviously lah lai beje dia to melera ya to kata guys ngan isum no utama 2 hours later dia mentangan ada sum jeng kriat nggak ada sum nak tukar dawai senyu hi ngata syo katu ndak ada nang tu ngai use par ke shampoo dengan sum katu ngata syo nak katu after nantu pate ngasa sum pa nak shampoo dia ndak ada untuk ngasa use conditioner dan talada dia mentangan pong ya kan ni gajan kersya kam he kam dia ka size ke jonga tambangan pong bed email akan rai ngana kan ni
haban phong ben te mentang ra tu kitir ke lai ong ndak lawan syayang te sawan ra lang te piti pa kapor ngapung jen kersa ong amju penaj pen re ngasu te bit kumne te kanir man te himo because I love mate kumne then piti lai ong kitir ke lai ong ra lang yang iru ki ong ta dia mentang ada dia mentangan tajik tak kemat no antak sunscreen bangamut ban liquid momos dia mentangan tak cream sundan no dia ada nang ni tinggi mut banyak disha dia ada disha ngati ba mentakas ngingin yo na upanir dia ngamut ban lit ba momos sabar dia namar ba panir ngamba mertemo kasihan pau nak jan karbi anda cak academy ada dia ngantak sunscreen tamangan avoid nak orang tak surah ngan iya itang kan ka cinta kena sudah te kala biang te mentakas ngi ka vlog kan enak hang ni dengan ada kan pengjan kerja antara sing ada tit momo san pengjan kerja dia mentai la dom ini dia ngai iyo mapong ka sweater ba yo pikriat dengan ong lele re ngap pengjan kerja mo dia mentah ngandi saya kan ni ka sya ba ai di dia ndak ada nang tu dia kam sipang ndak ada di uni ngan ba mimi ngan ba wai dia ndak ada nang tu ngan letit momos ban amar ba sibit min ngati ban sayo na penir dengan ban penira dia ngan letit na momos dia tangkum ni hi ya kan ka vlog ka mentas ni nga kwa ban itu pi ba manu ba kwa yo tu da wais nyu ha tu ba ong mene pila ban comment sapo dia ban lada pidang dan kam bakum no ban remove ki blackheads whiteheads pila ban tin auto confidence stick lani pintit na ka tu ka manicure toolkits te pinyo ya auto te pinyo ya auto te tangom tahi lada pidang idon kam sepang ka sepang ka ni kanyang mong ala yo jintip pakam benya te nga sa pen shy pa de piha ka we ka vlog namar ba ki pigmentation ha border jongi ki dan bon jan dengan pen shy we hadin we ada namar wo pigmentation jungi ki brio ubun bah udan different types te nga ko ambil shy pi hakan next video te ngobha ban ya lada pi sungan na ikani ka video ngobha ban like share ba subscribe but share gitu ki badon kam te ya uni udah wise new ako kenang ba pinya comments kenang bangan nang ban order ban penpoi hak ki district ki jongpi te nga ko tang kita te kuble shibon perlok ba pilai kersan nga te ngan ba pinang kersan shu kini ki video ki ban sawan but ngobha ban share gitu ki badon kam ikani ka video te nga ko ban ontang komta te to kata mentang ngan dia nya kani ka sha dan ontong salit momos dan ontong sawan te ta guys bye bye I love jan kerja